Inakaroon din ni Ruging iba sa mga kasin dito napadayawan nga surat nga gapukin ni Lenlen anapauluan. Lamot alamot, dear kasin. Hindi agree ka? Nagkinwamon. Dear kasin. Sakbay man nga inak, isalaysay ti pakasalitaak, kablawang ka man itinaragsak nga oras mo, di tanay Mercy Studio, kastamitan ka digiti padak nga dumdum nga ikinagbibuyay di dito nga programa. Naawis tiriknak nga mangiburay ti pakasalita ka sinyong gaputad jakamon ti aramidek, maburburiburan ti panunot ko, panagriknak ka sinyong ket saan akon anapatigpay iti asawak. Panagrignak ket awan bibiyangen ti asawa kanya. No apay nga nakunak ti kastoy, sipud ta, nagdakkel ti nagbaliwan ti bagi kasin, sakbayak nga nagsikog iti umuna nga anak mi. Adu iti mangibagbaga nga napintas kano ti pamagik, ta medyo natayagak, napintas ti hubog ti bagik. Kung nadangarot ket pang model nga mabalin nga pang beauty queen. Ngay may dinagsikugak, nagbaliw ti amin, gabuta nagbaliw met ti lifestyle ko. Diyak napupuutan nga nakalaling akmat ti namangan, panganak apangan. Numanan dilawen ni nanang. Nagdakkel mo tilimok magam si Lenlen anak ko. Kagangay laing mo tata, masikog nga rin ti anak tabakay. Kaya ibagbagak laing mo talaga ka dinang, nalok magak una yan. Awan mo ti madildilaw ti asawa. Iso nga rin ti ko nakagangay dayta, maawatan ni Randing asawam nga, gagangay lang nga aglukmig ka at masikog ka nga raw. Ni mula nanang mo timang dildilaw king ka. Kaya ibagbagak laing mo tasaan mo't nga nasaya at no sobra loo na kinalukmig na ang mga no marigatang kantumot nga aganak. Diyak namin may gawid tiriknak nanang ta. Kanayanak mo't nga mabisinan. Lakad mga kalat nga mga nanakaw no adamakan. Ay katapik din nga paidamam tabagay. Kaya api kami sika, bakit katuray mo't sika, no, idewi nagsiksikog ka, lamot ka, alamot ka, awam mo timang dildilaw king ka. Malaki makaamo kayo nga ron, palagi paklaang mo ti anak ta. Amam, no lumukmag ka, amangan no marigatang kanton nga agpakutong manananak ka. Siguro italaan nga masikugak na ito nanang. Amuyo mo't nga edi sa anak pa nga nagsikog kat, sa anak mo't unay nga naisam nga mangmangan. Siguro, agsublin tumadlaang ti dati nga bagik into no makaipas nga yakon. Yalawon anak ko, gusto ta ko nam. Dimlata dingdinggin ni nanang mo. Mangan kalata no mabising ka. Pudno ti kunak kadatatang ken nanang nga awan mo ti madildilaw ti asawak, awan mo ti may bagbagana nga, Lenlen, bakit? Limok magka. Hamu unay ti mangan. Hamu ang kaunay. Awan mo ti bagana kas jay. Iso nga, impagarup ko lata nga okay laang iti asawak. Ken maysa, panpandagak ti saok. Nga paman nga makaipas ngayak iti anak ko, agsublin tumatla siguro ti sigod nga panangan ko. Agsublin tumatla ti sigod nga pamagik. Agingga nga nagpasngaya kasinyong ket imbes nga agsubli ti sigod nga panangan ko kaslad at damot nga mabisinan nak idin
Ta syempre, agpaspasuso akmat. Ni, mabising ka man na anak ko. Alas sigis, sa nabali. Kapangpangan ni mama. May kan, tagsusukan. Marig naklata ka sinyong nga kalpasan nga agsuso ti anak ko kanyak. Kasla mabisinak manen. Agsapulak manen nga agsapul iti makan. Kumporme dita ti mabalin ko nga kanen no makakita iti biskwit. Kanek. No makakita ti anyaman nga prutas nga magustuhak. Kanek. No ada makita nga kayat ko akanen iji refrigerator. Kanek. No ada ti nabati nga kaliban ken ada pa nabati nga sidaan ket mabisinak. Kanek. Lalakit ti hampay nga nabangles. Kanek. Ket no makita ti asawak nga kadigdigos na. Kanek. Banag nga nadlaw manen ni nanang kasinyong ay na anak ko, di ka kumaagpag na tapno ma-exercise ka, Mart. Nang, kwa, uray no, aglikos-likos ka lidla dito, ka aruba, dito ilaan di. Apay manin ay madilaw mo manin ti anak ta, si Kadolores. Kaibagbagak lang atan eh. No kasanot kinalukmag na idinagsikog kasla. Ad-adamot ita. No kaanumot nga naipas ngayon nanti apo ko ta. Kasla adapay laang mo't nabatbati nga nagyan ti buksit na. Kwa na nang, busog ko lang dito iti kapangpangan ko. Isong harod ti kunak. Alakot, agpagnakamot Kasanong harod no mabisinan manan ni baby. Naglaing mo't nga agsusunanang. Kasano, kat no tunggal agsangit, kat pasungal nga alamot, tasusum nga main. Di ka kumangamin, Bebe amlat ang agsangit-sangit mat at gagangay ti ubing dayta. Deta ka manan dolor. Nadila mo manan ti anak ta. Kasta ka mo ti digay. Ay nansi ka kontra ka nga talaga. Ibagbagak lang landaw. Nga saan nga nasaya ato. Kasta nga mabaybayan na ti bagina. Amangan mat no. Madilaw to ti asawa am taray. Narigat mo't kasta nga baybay am ti bagim anak ko. Amom, dilagun uni siguro ti asawa. Angem, adamot siguro madmadlaw nan Apay, amo ka di madlaw nga nagbaliw ti asawam king ka. Saan mo't nanang? Nalailo mo't latan ni Randy kanyak. Dati kung kulak king ka. Apay, gaputa lumukmag ti anak tan. Saan to kayat ti manugang tan, kasta ka day. Dolor. Saan ba't nga kasta ti kahit ko ibagkait ko asawon si Kalandaw? Ang hindi mo lata mo Taada dagiti lalaki nga nagbaliwen ti lang ti asawa da agbirok damot iti sa balay. Day tala ti jak kayat nga mapasamag iti anak ta. Saan to nga mapasamag deta nanang? Tawan mo ti bagbaga ti asawa kanyak. Saan namat nga dildilawan dati panaglukmag ko? Ken gagangay na siguro dati nanang. Nagpigsa nga kunot nga rin dati apo ko yo. Kat syempre, masapul ko mo timangan, tapno ada ipasusok iti anak ko. Uwin, ustot ako naman nakaw, bay paamlata, tibagbagan nanag mo. Mangang kalata, aglamot kalata, no, damalamaut. Nalpas ako nanganangan. Bakit? Di ka di pinalpas? Saan pa ilakay? Sayang mo dati nabati ngayon na puikin si Daan, ibusay ko na. Sige. Ibanak to nga rod, no malpas ka, ta syakton tagi dalimanet. Sige lakay. Ta inaktumot pasuswan ni babyin. Tag di ko saktumoten. Tawaturog tayo ton. Sige lakay. Ala. Awan mo ti sao ti asawak nga aduunay ti kankana. Saan naman nga dildilawan ti pandangan ko. Uri no makitkita na nga adu ti labay ko. Uri no makitkita na nga adu ti kankana. Saan naman nga dilawan?
Nila siguro nanang tim ang dildil ta. Di na siguro maawatan ang kasapulak mo tibangan ti ado tapno no ti kasta akot. Nasalon at mut ati apo ko na. Tapno damot susun ti anak ko. Ay na. Apay ngamin nga kasla jak mabsog. Naglaing tumot ngamin nga kunot ni baby. Ala, gyaman na ka, ipag. Mano ka ti bayada? Ay, naipag saan mo nga bayadan dayta? Kung wala nga negosyong dito, aramid ka iti kangkanan. O, wala nga maawan dayta, iti regalo ken ka dayta. Kasano nga rodan, adapeng organansyam. Ay na, adda, sobra la dayta. Amam nga talaga nga magustuak di kiti kangkanan. Ay, kitwan Umay kumot pambarak mo't ang amang bisita kiti kaanakak. Alawan. Ay win ipag. Idi si kati nagsikog ken naganak. Kastoy kakadimot idi. Nga kasla saan nga mabmabsog. Nga kaslang mayat maya. Mabisin ka. Kaya't mo't mangan. Ay katuwan agagangay na dayta. Pasusok ka nga ron. Ipag, saan mo ko mga tagidaksin na tibagak, Anya din siya ipag. Amumat nga, agpadata nga. Nga? Nga, limok sipot hindi adan anak ta. O, ket? Saan ka di nga madildilaw ni lakay mo? Deta pa naglukmeg mo? Ure magididilawin na, awan ti bibiyang ko. Manganak no, kahit kut mangan. Sa anak mo ka nalukmeg para kanyak. Panagliknak, sexy Sabagay. Oh, ngamin, saan mo't nga madildilaw ni Randy, ni Manong mo? Dito bagi. Kat baka maawatan naman ka Okay lang siguro mo't kengkwana nga limok ka. Kaawatan ata siyempre nagpaspasuso ka. Naganak ka. Oh. Ape ka di. Ada ka di mang dildilaw keng ka. Awan mo't kidi ipag. Ngem mapanpanon ko ngamin no duduma nga. Baka saan lang agsasaon ni Manong mo. Baka adamot hindi madildilaw na kanya kung saan na lang nga maibaga-baga kanya. Ay na amom ti lalaki ibagadalat tano dati madilaw da. Angem na awan ti sasauna, awan ti pakadanagam. Go lang, numabisin ka mangang ka. Kasla kanya. Kanin takid din digiti inted ko keng nga kang kanang. Naimas digiti sakti na nga rami dito. Lakay. Bakit? Awan ka diti malagip mo? Malagip ko? Saan? Awan mo ti birthday ita. Nangruna, saan tamot nga anibersaryo ita. Awan ka diti malagip mo? Awan. Anya ka diti bakit? Ipalagip mo latan. Talubulan itan ni baby. Kadi? When? Eksakto itang mismong aldaw. 3 months nan. Nagalisto gaya ti aldaw ya. Di lang mamin 3 months gaya mo ni baby. Isumula nga nagdakkel ti nagbaliwan na. Naglulok mo, di kiti gurong kada taktakyag na.
Pati pingping na, nagdadakkel, nagbukil. Nakakikit nga di baby. Sa bagay, nalaing nagsuso ako na. Nila ka di baby ti madilaw mo? Ha? Nga? Nga, dadakkel ti gurong na, nalukmig ti taktakyag na, kastamat din, nagbubukil ti pingping na. Siya, di mo ka di madlaw? Ay, well, beso nga, bimukal mo ti bagim. Ket, gagangay lang deta, bakit? Gagangay lang deta. Nagsikog ka, naganak ka, ket agpaspasuso ka. Okay lang ka di ka nga kasi ti bagi? Okay lang nga, bakit? Happy ko mga saan. Kasanong arod nagnanayon nga kastoy. Oh, awan ti problema. Abaya, di mo kadi kayat nagsubli ti sigod nga bagi? Ay na, bakit? Saan nga nasisita kanya? Noan niya ti pamagim. Importante, nasalunat ka. Nasalunat kayo nga gina. Kitsi ka Kaya't mo ka din isubli ti dati pamagim. Ha? Panunutak mat. Kasi nagrigat nga minta. Siyempre, amamat. Masapol ko matimangan ti aduta at paspasusuak. Matlagayam. Api nga kahit mong isubli ti sigod nga bagim, no saan ba't nga isot pagsayaatan yung nga gina? Sa bagay, unangin baka no, kasi ti pagikon kat, kita niya. Amumon amukuntian niya. Siyempre, no, limok magak. Siyempre, agbaliw mo ti panagkitam kanyak, saan ka di? Agbaliw laeng ti pamagim. Agbaliw ti hubog ti bagim. Saan na kayo tasawin, agbaliw mo ti panagriknaking ka. Agbaliw ti panagkitaking ka. Lakay, para kanyak bagat. Si kantulat ta ti kapipintasan kan kasi seksiya na babae ti lubong. Peso ka din lakay? Apay, ada ka di mang dildilaw ti bagim? Dalang daduma. Una ta api nga napanunot mo dito, nalagip mo baga kanya. So okay lang nga kasi ti bagik? Okay lang nga nga nalayang kamangan? Okay lang, basta lagi ti pagsaya atam, no marik na nga saan nga nasaya at king ka, ket amumat ti aramidem. No madi para king ka, data sobrang panangan mo, ket ti liklikam, kisayam. Angim no marik na no patsim nga kasapulan ti bagim, kasapulan ni baby, iti panagsuso na. Ako ti problema, bakit? So talaga nga, awan laking kao rin no, kasi ti bagik. Kung nagtumanin, si kantulat ta ti kapipintasan ken kasi seksian, babae para kanya. Talaga? Well, gapon ti dayta. May katitoy. Abay, si kama mo ti kanik itangar lakay. Oh, uy. Ano dayta, reward? Wala kay. Si kama mo ti kanik ita. Sige. Sigurado ka lagi din nauna agad ti turog ni baby. Tapos saan ta nga may istorbo? Wala kay. Napaturog ko nga puta nakadado ti sinuso na dinedi na kanya. Siga ano kaya't mga sikamot ti paturugag ti naunag madamdama. Ha? Sikamot ti agsuso ita. Sublato mo't lakay. Ay, kat nagbayhatin bakit? Alang araw din lakay. Ipatpatid ka unay-unay bakit? Ipatpatid ka ba't unay-unay lakay?
Ay, sorry. Apay, nadagsin na ka di unay. Sorry, pinandagang kamalatan. Gabulat ragsak ko gat kahit kung romansahin ka nga dagos ko man. Ay, okay lang. Okay lang, bakit? Sigurado ka? Okay, okay lang. Ka. Dumsag kabit. Apay. Okay lang. Oras anak latang nga rabawanin. Agyang kalata dito side kon. No kaya't nakaromansahin. No kaya't nakakanan. Sa anak latang nga panpandagan. Sige lakay. Abay. Ang gulit ka, ginanaak. Ha? Kinis mo pala titingad ko. Ginanakan? Nabit lang. Nabit lang lakay. Alawag lang ti hangis ko. Sige. Sige. Agri ka, agdataak. Agdataak. Di mo sikat mga roman sa kanya. Una may bit lagi ng haklaan. Sige. Namnamaik, kung namitay nga kananak. Mabit lang. Nakinanaka ka din. Bit lang. Ako, lalalo na karon. Bit lang. Ay na, bakit? Saan mo nga ipilit? Siyaklatan timang roman sa king ka. Ay, saan? Siyak. Aguri ka. Data ka lata. Sigurado ka, kaya? Bakit? Agdiretso aklatan dito yan. Ha? Sige. Alag kayang kabasit. Aguri ka. Rugya mo. Apo ni. Apo nagmayati. Abay. Pinsarding mo bakit? Aguri ka. Alaali na, lakay. Ha? Naminumpat mo ba lang eh? Bakit? Agdata ka latan, tasyaklatan. Naan? Syaklatan. Kayak na dilakay. Ay na, bakit? Alaalan ka matin. Uwin nga rod lakay. Agdata ka latan ka rodin. Sige. Alis to ka siguro nga mabannog. Gaputa. Siguro. Di magsenti bagim. Ha? Kin mo saan? Madi mo kahit nga ron nga limok mo. Gagtadsak maaramid. Dati sigod nga aramid. Idisak bayak nga nagsikog. Ha? Saan? Okay lang kanyak data. Saan nga napatig data? Importante. Naragsak tayo. Naragsak ta. Nasalun at tayo. Nangaruna ti anak ta. Ang imagulay ka. No alis to kang alaalan bakit? Baka kahit nasawan ka masapulin nga kisayam diti kang kanem. Ha? Kung naktupeg, reklamo ka? Saan? Dahil agad kas lang panang ipalagip ko laking ka nga amangan mo't no madideta nga teti kinalukmeg ko kasjay uy nangim kasapulak mo't timangan lakay saan kahit ko sawen kisay yung labas sitap no hanggat alis to nga mabanog uy no masapul mo siguro ti exercise api nga agbisuot ka bakit ibagbagak laging ka. Ngam saan nga pa nang dilaw da ito eh. Di ba kung nakpeking kayo tayo nga sikalat at kapipintasan kin ka sa seksiyan nga babae dito lubong. Urean niya ti ure na lukmig ka wala niya. Winangin kay bagbagam laing nga masapol ko nga agpakutong masapol ko. Saan ko nga ibagang agpakutong ka? Kapot amarik na mga alisto ka mabanog.
medyo kisem lang tikang kanam kasya eh. Kasi mo lang nga tiket mo sa agpakuto nga. Tapos sa anak nga, kasi nung araw din, no, kastoy, latag na nayo, saan kong maarami, di kiti, kay ayong nga aramid, gaputa, listo ka mabanog. Shhh. Ala, sige. Ala, lipate mong timbaga. Diyak lakayat nga, agpauyo ka. Naglalukot narugyan tamad nga ro din. Narugyak nga agpaiso angin, sigurado nga, nabitin ka. Kabuta, nabanog. Alis to, nga mabanog. Saan? May kanti to eh. Agdata ka. Ha? Agdata ka. Abay. Kit panindigak at imbagak. Nga. Babaamon bakit? Siyaklatan. Tapos saan ka mapanog? Sikalatan ti agdata. Tasyak ti rumabaw. Sigurado ka? Sige. Okay lang. Kasla napilitan ka lang. Ha? Saan bakit? Sana bali. Manipot to ng bigat. Ag-exercise akton. Kisekto mo tindi kang kanig di papaunig ko. Saan bakit? Awan timbagak nga kasta. Kisem lang ko na. Kan ag-exercise ka. Hanggang kahit nasawin nga. Agpakutong ka. Hana kahit nasawin, nga saan kan nga sexy, iti pa nagkita, ti imatang ko. Bakit? Maawatan na ka di. Nalala, baliwan tanto tagsarita ito ng bigat. Nakasapatos ka mat, anak ko. Papanam. Awan nang, dito lang, likos-likos akla dito eh. Anya? Ay, agwok-walking ak nanang. Ay, kasi no manggikita ti apo ko. Nakaturog nanang. Adamot ni apo ko yung sinaw ni Veronica. Wanang. Nasayaan mo't ata na panunod mo ti agpag na anak ko. Unang, nay. Manopel at tinapag na manak ko. Al-alin ka mo tan. Alis to ang nga mabanog nanang. Kit anya mo't tinapanunod mo, kalaat nga napanunot mo ti ag-walking, ti ag-exercise, anak ko. Kuha na nang. Mariknak lang kami nga kasla listo ako mabanog. Basit lang agaraw ko, alaalan akon. Gagangay ata, syempre, madagsan ang kamot iti pagim. Imbag ta di ka pa'y marigatan nga agisuot iti pantim, anak ko. Anang mo. Kayak mo't may laang medyo rimigat laang. Day, tati ko nakit. Ala, imbag atad saan nga madilaw ni Randy nga asawam. Day, tapanaglukmag mo. Damot gundaway na nga madilaw na nanang. Anya day tayo lutluto yun nanang. Ay, kwa. Ay, nagsabawak iti karne ti baka. Tultulang. Ayan. Nagimas taangot nan. Nalok nang siguro itan. Kay ipangkulaang dati si Ricardo na.
nga patatas ken ikakmuti repulyo na tapang paa daw. Ke ado tin luto yun nanang. Umanay mo't aga adda masubran ano da kami laki ni tatang yaw. Umanay ke apay. Gore ka nang. Papay. Adan sapi ka liban di balay. Umayak man lang makipangang ka na kayon. Anya? Tanggap ko kumati gumatang latan iti tinapay nga kanat ta. Sulatan ti pangal daw ko kunak. Ang naangot ko mo dito yung luto yung nilagang baka. Kaya maya lata mo ta anak ka. Ang saan ka din nga kay bagbagam lang kahit mo ti agpakutang. Kuanang. Adan to sa bali agong daway na. Gargaw nang. Maminsanak to nga walkingan. Sa bagay na banugang mo tan. Inaklalain dati kaliban di balay nanang. Tao makipangan kada kayon. Ureta damot ni Veronica nga mangbantay kini baby. Ay kay mayat lat hamot ta anak ko. Ay unay mo't daytan. Kaya mo ba't no ag diet nakaangon lat makan. Nagbaliw mo't man ti panunot nan. Ay, kasta ti kunak anak ka. No, adama kan makan galata. Ay, bay mo ding gede bagbagada la nagro na kinanag mo. Neta kamat lan daw. Ay, ibagbagak laan mo ta kitaan mo ta anak tan naglukmagan. Nalukmag agam sa nabala at damot ti paspasusud na. Kinsaan mo't nga reklamo ti asawa na. Saan ka di anak ka? Unang, nagimas nga talaga dito. Nadigwan nga tultulang ti baka nanang. Malawag mga kalata anak ka. Mayat sa bagay, mayat day tatadigo. Kadum ti sabaw na. Tapno no masusunto ni baby. Ti apo ko may. Ungar nang. Agre ka man. Tay natok man dito may isang sakak. Agre ka. Apo. Nainimas ka ti pandangan ko nanang. No nakangato ti may isang sakak. Agre ka. Ay, alwadam lang ang anak ko. Katnay. Aray ko. Anay ko. Ay, uday tati kong kunak anak ko. Nay, pingamin nga ingatom ti sakam. Katnay, naperden ti tugaw. Anay ko. Ay, gala, bumangon ka anak ko. Apo, Diyos ko, aya. Daan nga min dati nga tugawan. Iso nga alistaw nga naperde. Aray ko. Abay, nasakit ka din nga, peso. Nasa mo na yung italmag. Sinaka di pa tinasakit. Dito lapatong ko. Ang sinumbangir, iso talaga tinaitama dyan. May bimagsak na ti tugaw dyan datatang nanang. Baga ta saan nga na ipakbukan niya dati. Sabaw ti nadigwan nga karnet baka. Di ka lang amin nakitan ka. Daan dati tugaw datatang nanang. Samo tinugawan. Tsak mo't amo. Mala. Apo, Diyos ko. Anay ko. Apo. Ari ko, api ka si Patem de Patong ko. Nagmayat nga rod, agalo-alon ni si Patek. Anya? Tiladag. Oh. Kulak tupay ka. Sa kalagon uni. Ngimiti ununig mo. Dil-dil lawam na di bagit. Anya? Ang angaw ko na di siya bagit. Tingamin
mas masahig digiti patong mo, agalo alon digiti lupo, may digiti patong mo, digiti tabana, o kita am taba ko na. Sinipat ko lang ang nyangaw. Kung kulak lang niya bagay. Di na kami maawatan. Maawatan ka bakit? Saan? Nakay ko matete di sitwasyon ko. Nga uri no kasanot ayat ko nga saan nga mga handap no saan nakalamagmig. Ngam saan ko man na maigawid. Tanutong ka na damaka na kayat ko. Na damakita ka kayat ko akanin kanak. Diyo mo amin ta diyo marik na. Sunga. Bakit? Awan tikas na ngayong bagak. Apay dinildilaw ko. Ako naman taba ko na. Sa galo-alon. Kaya nasawa yung dildilaw mo. Hindi pa naglukmay ko ngayong saan mo lang ay magbaga. Makakit na hindi. Makakit na dumding to. Hindi pa nawin nga maumakan to ganyan. Kaya nagsabol ka to. Hindi sexy nga babae. Imbaglakit din kasi yung saan nga mapikpikon wenno saan nga naunget ti asawa taore no kasi nga agapakakon ore no kasi nga ag self pity ak saan nakmat nga patulan ad dakit di ngay aywon na naanos kid di ti asawa kasi yung taore no kastoy ti nagbalinak ti bagay awan mo ti madamdamag ko nga madi nga raramidin na. Tilaing parikot ko kasinyong gatno apay. Nga iti panunot ko kayat ko nga kisayan na ti panangan ko. Kayat ko nga bawasan na ti ipapaunig ko tapno sa anak ko nga lumukmigpay. No mabalbalin ko magat kisayak tapno no kumutungak ag-exercise ang alistuak mo na mapanog. Ngim tunggal makakita akon iti makan, tunggal makaangot akon iti makan, tunggal awisen nakon ni ipag ko, tunggal sagutan na kadati aramidin na nga kangkanan. Panganak tumanen apangan, lamot ak tumanen nga lamot kasi nyo nga jak tumanen malagip. Nga kayat ko't agpakotong. Dahil talaunay ti parikot ko kasi no apay. Nga jak maliklikan daytoy. Panangan ko. Nga tunggal mabisinag kat agsapulak iti makan. Gagangay ka di daytoy, adda ka din tinakapadas, normal ka di, weno masapul ko ka din nga agpakonsulta iti espesyalista, masapul ko ka din nga baliwan ti lifestyle ko nga uray no awan mo ti reklamo ti asawak saan namot nga dinlawen saan ko ka din nga orayon pa nga reklamo isuna. Iyo na kung agyaman ka digiti makaited ti balakat kasinyong agyaman nakmat ken kati anos ken laing mo nga nang tedbiag dito nga surat ko. Nasapay kumagat na kay batit adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga din ngay kinagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuy ang problema apagayam mo, len-len.